Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, kami hormati Bapak Koordinator Pasar Sentral Bone, kami hormati Bapak Pembaca Ayat Suci Al-Quran, kami hormati Imam yang hadir dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini. Kami hormati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam, wassalatu wassalamu ala khairil anam allazi balagar risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini, pada angkaki hadiri rilalanah IMCJE Sidi Tanderang, makade pap pojita lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamagi-magi hadiri ketamatu iyewe rilalanah onronge engkai mapunai baraka risesena fungalatala andrange pemang ri atu linota. Hadirin sidang jamaah, engka kita mak rilana iya masjid si rede-rede ki bahkan hadirin sidang jamaah engka to narocak karudu maga satu mati. Ya. Hadirin sidang jamaah, insyaallah Bu Pak Deto namitah kira-kira tete apa masih lelak dak mun aja ya lo matulai susengkang. Bapak dan Ibu, kita lanjut sedikit. Pengorbanat tabu ilalanna iya esopae tama kitu dan rilalanna iya masjid tak manang asat tak ritudunna malaikatna pungala ta'ala nasaba iya pintu telu pintun na masjid ta kamana tu malaikat kutut tatong dek mitaitek aga na cata sinin na tau angkewe tama rilalanna iya ro masjid nasaba aga na rampe na bitaku hadisu makara inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fil ard yabtaguna majalisan zikr fa iza wajada ahaduhum qala halummu ila bugyatikum. Iyane narampe na bitang ku hadese makare pungala ta'ala mapunai malaikat yaro jamanna si mata sappa adda pungange rilebokna iya lino pada angkewe rionroi make kwange ya kongkani kero igorai ni ku pungala ta'ala agai podangi ya malaikati ma za tajiduna fil ard. Sini na malaikatku aga pada muala mak dapunga kutu masjid na tu sentral makarepuan degaga ya katai sangadi na melo ki sadiwi atamu yang ketama rilalan na iro masjid makare si Allah taala kira-kira atamangan na ko ilalan na masjid aga pada nakatai aga ro kira-kira pada nakatai makare malaikat puang degaga nakatai sangadina adampammu na niya pamasemu amasai atamu pang nania adam pangi atam makanya si Allah Ta'ala ya malaikati isadu anni qad ghafartu lahum sini na malaikatku aja puwi nania sabiwi makanya sini nang kay hadir ko to
ilalan na masiji mapamula anak-anak latu tamatua wa dam pengemanan ni sininna dosana nan niya wa masih manaton. Alhamdulillah. Ibu Pak, boleh ka macarama aku tak bae mamaulu tu kak biasa. Ya ro tiro neng kalinga kak fa angkato ya ditanggali hadir. Aku rilala masiji. Aga na po aji tanggali nagorei pu imang. Kada pu imang, karo pacarama matu aku lo ilesu kampuna tambay ngi isa ampelok nana. Uselena podimu. Nasaba iya rodendre makadana po Allah Ta'ala izadu anni kadagapartu lahum sinin malaikat sabiwi aja puy makada sinin nang kay hadare wa dam pengamana dosana nan niya wa masay manatoni. Wah, iprotesi aku malaikat. Makada jala-jala puang. Sinin na tong kay tu tapoy makada sinin nang kay hadare ta dam pengamana dosana. Nan niya ta masay manatoni. Makada ajala-jala puang. Apa angkato tahu kuro? Ia naro tahu rajana pakai budosay nasa kuboni. Asal tadde sapin na tadde nyaran na tadde agagan asal tadde alena malay. Nang katoy hadere tadang pangatoga dosana puang. Maka di season ni upo ada asal lang kay hadere wa dang pangamana dosana nan niya masay natoni. Ia naro nate adi tanggal maka di imang sulengan ngi asal na tambay sa ampalok na matu sulengan podimu. Magay napan na nasa kafacarama lo patama ki suruga. Ia biasa ia na komen na itawe pangan asang ranaka sabal na lena pun ranaka. Inilah hadirin sidang jamaah Bapak dan Ibu, ilalan na iye bupae asewen deto na mega irampengaki 5 na bawang parelon na nabita ako pung Allah Ta'ala iya 5 parelon na nabita mapalo ko pung Allah Ta'ala nilaw aga parelon na pung asana nabita ko pung Allah Ta'ala wat di mato idi yang lo pung Allah Ta'ala wat di amani nawiri pung Allah Ta'ala pada nabita hadiri saja nomor sedi parelon na nabita ko pung Allah Ta'ala aga na po puan pabelaika risininna bali bola iya angkewe de usi cocok kagak ada si cocok bali bola anak kue kagak pendek ada jadinya bu kagak ada si cocok bali bola anak ais dewa mata pak iya nene lo nabi tahi bu jangan jolok terima selfie. Perhatikan nih jalo kumanya. Ajak kamana matu angkawat di tapulia lisu. Aja nama ale bawa tapulia lisu. Iya parelon na nabita bupahe. Ino rosedi aga na po na rampe nabita. Puang tapay baylaika pole ri balibola iya de usi cocok. Magi na patu-patukan ni nabita balibola iya de to si cocok. Nakuloi yala ampena nabita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi tabu pak mak bali bola tania saleng. Magi nama kanja nabi talok kokoro. Ya koloki mala sipakna nabi ta maja bali bolana tapi makanja alena. We katallo ni ijambangi addeninna nabi ta. Mapallamo piero gagawe nalla ina bitta. Nabi say bawang ajena nabi say adeninna najot ka masjid. Deka kana papaw. Ganna ipatanya soh patasubu. Deni gaga ya rotoli jambangi adenena nabita makutana ni nabita ma gede gaga langganakku ma gede gaga langganakku leso nabita pole mas sampaja subuh napodangi panguluta halijah engkaga tuwad ding ibe pabepa maka de napata makutana bepa isrong latala maka de loka siarewi langganakku jok nabita natira bepa pas tama nabita kubolana tasulang iro tanyesan lang arak kureso iro tapi surah Allah Ta'ala tadampeng ka iya tutulik joka jambangi adeneta aku subuh maka dana bita iya to naro utiwira ki bepa usiar-siar toni pak maka deka nasang magi deh gagalanggan aku ini bupai kunoki malah contohna nabita abdali bolangan na nabita kehidupan na nabita tanya seleng jambang itu ada dena magi natira bepa jadi kuni mondro bapak dan ibu apalagi di pada tasar lewa mak bali bola siapa amat ki mak bali bola nah ini yana na paguran nabi tabu paeng na kutojokan mita asana kong ka bali bola ta malasa tojokan mita itiwi rengi bepa yaro bepa wat dingin nan resilalona aja to si tatiwi rengi
bepa iya dingin punang kata tu tajo kami tato malasa ni sameman nih kasabak na benci-benci cedek meman nih bali bolana na tiwirang bepa tani aja iya Roma sita elabe aga paling na tiwirang bulan rupa bawang putu pesek si bawah sanggar rapat pe Purana mandre iya rona ro giling imite kasi iya rona to tiwirang ngi aga na pa loko kan puno ka loko patuo ka apa lagi aku mani basin na ranjan na rumah sakit makatan ni napa nama itu hadiri saja mak iya na napaguran na bita kan karena na bita lo ilesu na capu-capu surona pong la ta'ala tanu kagare tasabak-sabaki ka jadi dicapu-capu kan bita aja pakina kabe pau tiwir ki andre na wading aman ki papada biasa magala na ya andre na si sanaloni mate na bita yang paili mana na bita abe kodangi surona pong la ta'ala aja jo talesu tapaguru ka masahada loka tang salen wah kanja pahadiri sidang jamaah na benengin reidi pakoro maka datuli jambangnya dene tak basi bale bolo tawamo ya kode pasti ko ubolo ko halaga apa dega ka salah mana katuli jambangnya dene tapi nabi tadi ini hadiri saja man jadi bapak dan ibu aku tolok kami tato malasa aku tolong nalisu kemelok nalisu ipakario rewi apa angka wadiki mak bale aga biasanya mari aga mak bale ki nabi angka mana sa nabi ta bale patuo mak bale ki loki patuowi jo kaki tato malasa ipakario rewi ko makadai pak biasa tu ro to malasa kasi maga kak tita tapapodangnya dina marigaga maga na yano malade muila sana na idi iya ko itandra ipon na makakwe dega gambe mape cace de muna dega aga makare maga ni palero na sa kami roma galung kami roma dare po galak makakwe nasang anna po do pati itu wacweri tapamaku to malasa ya minare ko jo kaki tato malasa ya ko lala memen ni pon na mapakwe tadde na tapajo kaki malasa maga ka tita nas jabok aja jabok nah padigala sama apaku tuh nasa malampe kan karena yun na dapat aga na po takara-karawangap kapo kumbe napa de paje na jo sana sa malada to ngaki iya amoreku na podang kada amoreku na kanala sa persis lah samu beto na malada moko nasa magani pala amoreta ya rosanda kurang ni lama desa ga tapa makita liase bawa itu malah saya ada ni padahal lomi ipakario hadiri saja mama kada dena marigaga to nga mapag inilah hadis saja mah nah sabak memang iya nahi bali bolange na patu-patukan nabi ta hadis saja mah siama ama ki bali bolata nah sabak iya tu bali boleh bu pak angka tu elon nah bu tu dan ni jolok bu duduk maki dulu bu iya tu bali boleh bu pak angka elon na elongogina aga na elon mero makre bali bola macawe padai sila surenge sitiro andri decenge tasitiro andri jae bali bola macawe padai sila surenge sitiro kila di decenge aja ke sitiro lo perijaen nah sabak magi bupa bali bola macawe padai sila surenge namong ke bali bo asan namong ke sila surata aku kwento kase monro iya nanakan naki muntaber na loni ila dia rumah sakit dega ge wadi gore sila lona cinampe sagadina bali bola bali bola tatuluk ka tadampon ka engke bapak na kasi iloi tiwi rumah sakit tadampon ka tabantu ka agar iya kok sila surat ta aku to kaseng piko carana mate ki napa narate ini hadis saja mah bali bola he nah sabak memang ibu dan bapak pak pura urasakan ab bali bolange pura urasakan iya rasakan makare magi ya ko yato tuli ita makare ya ko tanya yasa na makanja na magalo ko ini bajapi nasaba ya bupa ko sengkang ya rawatwen de pagaga kilo na meter na lampu bolaku de pagaga tapi ya robali bolaku ka baru-baru ka de posisen jok kana makutana ko lena pak wadiga melaw na ko lena pak wadiga ako na ro copo bolata masambu de na mega kasi kabal waldi aga dapat aja buku mana adik kurati sali masuk kurati wah tama bolana na pasapak pintu na usapuru waroku maka dekat wah benenge mula pak sila surang wisa pedina tapi de
Tapi hadiri sidang jamaah, tiang kelinga tu ada na bita makade kucaya soy aja pi. Baja. Urun tu make ibu angesong. Wah, tulu si sambu-sambu na pake. Terpasang ketulu ku degaga sambungan na ukuran kadaka pak loki maga makade loka me bu ngasopa makade maga palena tulu si sambu-sambu ta pake. Makade ya mirong ka pak. Makade aja itu ta pake na masiri ki mi poe ka sambungan tu ya makade degaga tulu ku pak angkat ketulu degaga sambungan ya tu ta pake. Wah, purero minra palu-palu. Pas minra palu-palu masuna meli si sana kana lesu na palesu nero palu-palu maka kaja na patalesu pak kamu sidi pak kamu apa sidi tepakin itu maka mula koropo galo pai subhanallah pole ma balu pak na karena pa balu karpe kasi aku pole ma balu na lure si litere ni nali na pate kato boleh si tanggal litere wah baraka na tulu ini hadir saja aku ni mau berapa narapi bakal kali asal loka joka aga na pau joka ni kemakadaka tabendi loka bone loka di cempah makade joka ni dengaji joka ni ya apa mondrang bola ta ya apa jagawi asalan kalau manu ya apa aro kanjak na pak benengion na ro ipadiri atinna toli ya lora mi bawa mate pak kami matotu tahu ya kona benciki makade upadi mate ro itu hadir perhati nuding ini bapak dan ibu nasabah barakat meiro napa guruan meiro nabita nasabah memang aga napa nabita aku loko meli abolang aja jo na tapa bola meli mi tamani makane masih imposi bawa magalo aja andi jo ro aku tanangi jo bali bolamu aku ira lo mak bali bola pana aku mak bola ku matu kutuna dina magalo bali bolamu lasah malasah ibu pak angkat tu bali bola pak masiri ati katau bali bola majaati katau bali bola matandri ati katau bali bola mapedi ati katau bali bola matade ati nalamahan nih tisaga pak bo tisaga ro bali bola masiri ati de tisani ya wisan kalau kim misangi tandran na bali bola masiri ati ya komapan rimanu Kumapan rimanu na pandri manu na nang kamanu na bali bola na matche mandre ko manuta manu na matanda tu manu na tapi ya ro tandangengi manu na tawe ya deus salang 100% de 50%. Makanya magay ang kami to bali bola yo mak bali bola mapiara manu bahkan mat bija manu na mabalu manu tapi de kan liawang idi mitipan ring mito manu na agar bahkan gara-gara manu agar ada sewa ada nasabah magi ya ron naman una bali bola na tijo kay bunga-bunga na tawi bunga-bunga agad na kay janda bolong ini hadir sidang jemaah apa mana nih mundur itu bali bola masih rati yang kedua kata itu bali bola majaati ya ko masaringi nasarini roropo na ro iya nasarimana lo kaku fasilita agan apa tanya no urusaku bukan ikoro fasilina bali bola isan naman bali bola tau majaati ya yang ketiga kata tu bali bola mata Andriati wah taruh ni mata Andriati becede itu nama gentak po gentak makane magi bicara na to sen makane maboro makane magi boleh mapasa mata Andriati sana mata Andriati di kala boleh mapasa ko di dalam sentral mali bali lopo wad di mata maku karanjena aga si alam pican to gentak wad di tama ko karanjeni aga si alam pican letu koryo kubola na napakiro koryo diolona de na para kay balena napagora na alika bangkung iya malopo bali lopo man yu walli loka para kay batwana chile ko bali bola bali lopo man yu andre itu hadis saja susana kan mai si ulang de na kanya na bali lopo na kanna duina maldi bale tabi becu mani tegani mo na para kay ako manila na rabana boro tau gentak bansi ini hadis saja mata Andriati asal nama dia na melo kalah pokoknya mapakero iya asal kanan di bali bola na lotoy yan kanan di bali bola na lotoy didik lo mali cocok ni kong kadi itu hadiri sidang jemaah iya mana nih bali bola mata Andriati mata daati majaati kemana nih ini hadis saja iya na nomor sedi nelolak nabita puan tapabelai ka pole ribali bola iya usi cocok wah oleh kabu macerama ku palima angka mana makun resandre kuro alirin nama siji mana kau jallo de usah dia jallo mereka bu sewa moki ada bali bolatan sade maka dekat magai nasa kudampe nak maka dekat nol itu komi majampe menapa tawi mu anu pak mega tu bali bola mapa karo po jampe na mana kai di tulinano kami matotu wah ya ko mali bali bolana oto apansa nali jo kama kutana ko bali bolana
Malio to mo bali boleh na cicil ga. Mani ko udah cicil terjadi kong pajai. Malio to bali boleh tanya to apansa. Oto aga bali ngasa oto apasa. Napasa ni gari alin ng mali. Si sana pura na pero si minggu purana na po nakan namon taber lakin na. Apa yara bali na bola na po kalo. Wala na. Yala na tumiti ba ja tinimpuro bali bola na. Apa magay mapakro si minggu purana na po nakan namon taber lakin na. Di ba sesan maganik mapakoy barelo ni mati bapak na nasang. Deni ulit perangi bali bola na nagoray. Ibo magaki nasang bapak na tuliye wada deni ulit matelo ni mati kapang magame mangi nasang nakan namon taber loli lari ajo ke rumah sakit na di kagoto. Maka dia balik ulana aja namo masara ala ni roto apa saya agar rupa macam dega oto apa sana balik ulana mati lah kena mancaji jamu ayah sejamu janda muda itulah diri sidang jamaah iya mana nih napa guran nabi tahi siapa ki balik ulata kata tu sambungan dan rero elongnya Ridam Cina bali bola siri ati temak guna mu ponco kengilola ngemu mu kurangi dalemu agaro ya mu benci bali bola mu ma ponco lola ngemu magi ako ka pro papa kulawi lo ni joka kro yari ka boti kro eni tinti jolo ko anu na bola na sa ai laba ni mo benene ya anu aja ni ya ujoka makre magi nasang ai ya kalau tuh kak koro boting ero napa menre nak boleh hari ketama nak baru gay napa iya minta bani tite napa tuh nak bici kakak kade hehehe aro benene anu kaboti biasa koro tahun riolo ya matero wajuna mama maulu tapi siro wajuna ya mang kasih boti koro ya siro aro iponco kalau lengengi yang kedua ikurangi daleta nung banci bali bola nu kura dalet contoh bapak aku magere bembe bali bola ta patunisi na batoli temau dene na reki jukuna itu ya mana nahi napa guruan nabi tai nelo nabi ta puang tabeleka pole ribali bola ya de eus cocok yang kedua nelo nabi ta kupung latala puang tabeleka pole ri anana madora kewe ri kadue to pajajan agar bu pak kaeng nelo nabi ta nomor 2 puang tabeleka pole ri anana madora kewe ri kadue to pajajan megalada nana madora ri kadue to pajajan maka iya bakat tu hadiri sidang jamaah angka anak ampunoi indok nah ambok na nauno indok na nauno hadis saja ada rakan ngaga bangsa ni tamar rumah sakit indok na natuturi aga na po indok patampan ni patangas indok na tamar rumah sakit napa na pole ni makamaja aga na po indok itay gana wajah gara-gara iko ada je betul di tamar rumah sakit ada je betul di malasa subhanallah napa ko indok aja betul di tamar rumah sakit aja di malasa maka indok iya gana tanya eloku ya tu malasa elok mengalata Allah aja mau pakai katuna ya kalau kak suruh ke makam aja wajah kak mapamula kau tampu letuk makai kuanghe wajah mana kak upah susu kau bawa kurang lebih 2 tahun upah susu kau wajah kak panggil di susu makai kuanghe dan mate kalau nak kemajaran hadis itu batin indo nang hadis mega tuh napi tuh nabi tamakada al jannatu tahta akadami ummahati na iya suruga aku ya wana pala pakajena indo imonro betuan nero tanya makada suruga aga kuro aga iya naro di bawah asuhan wanita hadir saja man iya waktu katungkana atau matay waktu katungkana indo siap tau kina pasusu napa ko tuli nakilonga kindo ta iyo kula baco ibace tuo ko na malampe sungakmu walongi-longi musikir ka bertama dete ibo pa beta pakuto kehidupan tak benengitanya parelodoan na indok tak si bawa ambek tak itulah hadis saja napi tu ya lorong itu lodoan Allah maghfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani sagira ibu dan bapak tak sengaja itu indok coba gara indok ya kau indok itu nerampe nabi tak kuat desa itu ridal lapi ridal walidain sutul lawa sutul walidain riona itu fungla ta'ala tak gatung itu indok tak riona galina pula ta'ala tak gatung indok tak itu hadis iya mu galiwi indok mu nagalito ko pula ta'ala di semua sange indok mu pak ondro alat birenna indok ita gare makpen engkatu elone elo kasida ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah agaro makutane ro sedi orwane suruh nang ta'ala niga wati orma pidecen sa indok mu
Niga sina sa indokmu, niga sina sa indokmu. Yang keempat, abukah ambokmu, ambekmu agar roh. Jadi ketelu indok cica mi ambek tadi saja mah. Onro kanjang indok bo loki kami sengin. Pura niga mandre ambok bepah. Niga pura mandre ambok bepah kwede itu gagak indok bepah itu. Pura niga menonton aku ambok siar. Indok siar itu. Pura niga mandre ambok mie. Indomie itu arak. Adakah hari bapak sekarang? Kong kenapa itu kak? Dulu hari ibu saja. Yang selanjutnya pura niga mabalan caku ambok mar. Indomar itu agar. Sekarang kita tinggal di mana? Indonesia. Bukan di Amboknesia. Ondo galone itu Indo bupa. Coba garek misen. Yang kedua bupa, pura niga runtuk aku Kabupaten Bone, sekolah tamang kanak-kanak angka guru naburane. Dia itu gak magai kong kata mang kanak-kanak angka guru naburane, capuro cilina nanai. Capuro cilina nanai. Ini, magi ya na terus necasi. Memang itu wanita ada kelebihannya memang memelihara anak daripada itu laki-laki. Coba garek mita nabi ta'en. Becu mau pinapit 20 itampunan na mati ambek na. Niga piarai makun rain. Ada kelebihan na makun rain ay iale kesempatan piarai. Ada sifat kepemimpinan ya lor na palimba tu nabita aku makun rain sehingga makun rain mana piarai hadis saja mah. Ini. Jadi itu nabita bupa. Nabita mate ambek na magati pamaseh. Ambek na nabita mate pamaseh. Ya di mate ambek tak abala. Maka dia negang mak dari kaki, negang mak galungki. Ini hadis saja, magi ada hikmahnya itu. Sehingga wanita yang pelihara itu, sifat kepemimpinan ada pada wanita, tidak ada pada laki-laki hadis. Cuma ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ia makun awrwane pemimpin lo kari makun. Inilah hadir saja jemaah. Jadi Bapak dan Ibu, iya nenilo nabita nomor 2. Puan tapabeleka pole ri anana madora kewe ri kadue topajajianna. Jadi Ibu dan Bapak, aku mapakiro bahkan hadis jamaah angkat tu anak tahi, angkat anak tahi. Tolong Bapak kasih masuk di sekolah agama, kasih masuk di pesantren. Kenapa? Makin di belakang nanti makin ilmu agama hadir sidang. Coba lihat sekarang. Itu kalau di SMP itu biasa kita belajar apa? Pendidikan moral Pancasila, PMP, pendidikan moral Pancasila. Tapi coba garek mita nak nanti maka sudah hilang itu moralnya hadis saja. Bahkan angka surat kabar pernah saya baca di Kementerian Agama, ada anak-anak itu sudah lama saya baca itu, angka anak-anak burane 20 tahun umurnya kepalopo, aga zaman-zaman bawang, tulim menu bawang. Aku mabok nih, lesu ni bolana, nasioran ni indona ajena indona, aku ranjange wali-wali, limana nasiorato. Napa tadangan bangku lampe akwewe alona, napa napodang indona. Aku ciako layani kak, upasarang ya Allah musibawa watakalim. Jadi apa nagau salai indok rajajan na hadirin sidon jamaah. Lah olah wala kotillah. Aduh rakangan kenapa sani? Indok na nagau salai apa? Itu zaman-zaman na hadisnya. Aku full di menu, mabok ni les. Iya naro napakuru indok na. Lah olah wala kotillah billah. Bahasanya ya hadisnya. Riolo ipalimbang tasi tawe. Iya ipaling. Itu yang kedua hadis saja mah. Yang ketiga melolak Nabi takung Allah Taala. Enaro, puan tapabeleka pole rima kundrai madora kewe rilakaina. Magah. Bagaimana kundrai madora kekulakene kwe? Ay, dew matapak. Dew matapak makana dia agak. Angka tu makana dia agak, makana ka ay. Engkau Bo, di semuaga makundre madorakai kulakena. Makundre madorakai kulakena biasa matandre suarana na lakena. Nagara-gara lakena. Yang kedua, tangga biasa itu. Natapu-tapu biasa nih asal na lakena. Kurasake asal na lakena, kan apa ceke. Oi ceke. Aro. To madoraka makundre madoraka asane. Aku lo kibo pak kay nabita pangulut tahalijah janda kedua pangulut tahalijah maca topi 10-5 tahun pangulut tahalijah detopa na cantik pangulut tahalijah makanya nabita aku den masih ngar halijah kuli den nagaga makun den masih ngar kulino batena singa benena aga masih ngar na pangulut tahalijah aku na palenakan inandre surona pang latala nabita
deneng kana salewit tudak kuro maderi tudang apa mega tu makun pak maka kwange makun mapande coki iya mega makun mapande coki magai napalen kebalak kena apa na salai aro makun mapande coki itu aku napalen kebalak kena apa na salai makun pande coki itu kata makun biasa makada ustaz tak kena moya mapande coki bagi napalen kebalak kena apa na salai madura ke bangsa ini kulakin itu bisa iya bahkan aga na padangilakin na waktu pak kata tu makun pak bo kata makun ako de panapansyulakin na pumagalo bate na makadakada ko lakin na bapak na lete ni bapak na tanre kanirolen na bapak na lo kanije bapak na lo kanije manre kanirolen na janati manu kasi lo kanimandre bapak na agarolen na ni aro de panapansyulakin na sisan na pansyungilakin na wah napalin na bawa ko bapak na lo na di mandek kanirolen na tima pangoli-ngoli to ko haburan ni aga sa aga na pula kena mana de tapaku katuet na de pansulsa aja na tuli mega baca mak botanan no wah na podalak kena makada mak botanan no la ilaha illallah to madora ka kulaken ni bo pak lewu si kesilaken na aku di mondrin na to ige set makabi-kabi manilaken na to ilingan mo na makabi-kabi laken na ko bene na tabo si aja na mo kabi ka bapak kuran ni ale mo matuano kuti loko paku katu babana lono kurate abene ko makode poji ko abene ko wah na lore ma abene lakena makare na dene kata paku katu biasa manas aja num terima baca lono kurate abene no bo jalalo to suruh ma abene bapana ya maka kwena mude musuruh ma abene to apalaikum suruh me mening jana tambah ipi aro bo wallo ramata suruh ma abene bapana na punepi ya duewe tepartikan na nomor sidi perhatikan ikut teme kau mabela mau tepat teme na jalan sur mabene tonga tu teme ikut teme na utuh naman na teme yang kedua perhatikan bapak na kumami cuy kumami cuy na po mau bela tu mecu na jalan tu sur mabene tonga tu ya mi kumami tu na sadang naman ni name cuy suruh ni makanya man itu masuk rompu namaknya ini hadiri sidang jamaah magi aku loki malas si pak na nabita si bawa pangulut Halijah agar ibu contoh pangulut Halijah malalawan niwe nang kalesu nabita nang kalinga sepak sandalak antara jam 1 jam 2 nang kalesu nabita furra turungi wahyu tokolenya ni pangulut Halijah napa tama natimpa ka pintu nabita napa tama pas tama nabita agar apa nabita dakhilini kalimurika macake ka tu Halijah yang bing ambit tama kuna bita asa na pangulut Halijah napa ipalewu ko pangulut Halijah ipalewu napa icabu-cabu ulunna maka da pangulut Halijah tindro ni na 20 menit lewu na nabita manyaman na sa dita palo itokong lo icaritangi pangulut Halijah apa tadi yang terjadi di sana icabu ulunna aku pangulut Halijah endi aro nabita ya kerendi ko pangulut Halijah mage macometo pangulut Halijah ibo ako matuaki na laki ta wadi matuatu ta do bolo akada bani haendi daing wadi matu itu season na karo icabu-cabu surona Allah Ta'ala baja makanja para saata napa kata ceritang aja sana alewu ni jolo atindo ni jolo ibo mapa ko matu karo idi kutano laki ta nah de wah boleh madong ni laki na malalawan ni napa de panalesu natalapong laki na bapak na tiga ko makit kadai kakaji kumulani anu makna mak dome kasi nasabay to mirialay di culit-culit kapung ko kuto aga di mo kuto aga naman kuto ini kami silo apa di sisan kuto napakuro laki na kanino kuto subhanallah sisan na puro napakuro laki na italungan so bawam masamang laki na mikki di makarin laki na makna makna pese ka kasi na meke ka napase sila kena si tatu si isin na makadame maki at gana mo tuloy masukon ni magano mudupay cidak no lomo ko ti mesu elah madora ka
Lomi kasi pese-pese laki na betana. Lomi akade benengen to kanjak di. To kasi kulak kena. Jejeti mano je bapak na di, jana ti mesupun ni wi. Tau jana kasi tagare malasa ki bapak na. Ya mace to malasa. Ero makanja. Nasi tatu sina. Oh, kadang ye maka. Ai kena tulung. La ilaha illallah. Subhanallah. Harabu batina. Bahkan angka makundai bu pak. De pana pole makka benena napalena pole botinge lesui de me mana kana manyama tapana masu pole kebaduga aga na pau papana aro pole ka botinge si bawa dendre ibenena yanu pogalo lakene yanu makare magai aga na panyama benena aro nyaman aja papana ku pole ni makka iya pole ni makka dendre sila yade pole makka kalau aja ku pole ni makka napaki tiro wala je puang aja, aku kayak menyelaba ini, menyelaba lihat, wah, aku boleh ki makan nasi, pokok lo, puang aja, aku kayak menyelaba, iya nasi kasih deh, boleh makan, makan kan nasi, iya, punah iya, makan deh punah kau, iya, itu ini, ide, nanti kan nyamang kolak kena, bahkan hadis saja makna pasal kena, bapak na, aro, papa toka benene anu, boleh menerima makan, lingas ulawang, aro, apa dah barang kana, iko bapak, nah. Desa di naka ulawas sigara di naka muling ka si bunga tameto sa disya la bapa na de meto na kamu panya manyama ka makare laki naman ka ko panya manyama ko na beto ni kana mo agar wasan narasakan makare laki na mana ka ko panya manyama ko na beto ni kana mo itulah hadir sini Allah akbar tinasa di naka di panya manyama ko laki na itu ibu pak wah ya rodendre bu tewa gare majama bapak na bagare ma jaman apa terasakal di mana mapasu-pasu tu kasi bati na magalu bati na madar aga pakiro gara-gara ini napa mo pa manasa mapulo taon na mondro ko di sengkang day panang kauruntum burane ang kaduina alena jolo melo menre Mekah day panang kauruntu anong kadina talo benene jolo mana endeno makamana wadi ngamo kasi bawa benene yan wadi ma kupada benene yan aro endeno Mekah aro padahal bo nomor 2 timakun rewe wajib menre Mekah nomor sedi burane jolo maga wah pak ako ang kadita lo ni master baja aro magi nomor sedi burane jolo menre Mekah nomor 2 timakun rewe wah sisan na bajay loto nga menre master laki na ko BRI tapanitay irita ko benena bapak na lo makadelo kami menre master ko BRI makada suwan ni pa ustas makanya doon ni pa ustaz nasa ko masiji nomor sedi burane menre Mekah nomor 2 makon re ay matarunale ro di nasi telaken ano itu di iya pa jolo menre Mekah iko de temu tuli jo kaboting Masya Allah ya minalo jo menre Mekah magati pak ti lolo jo kaboting buah sisan naman ha pole ni Mekah bu pole ni Mekah maliwoto bu roncong nomor gadong dangana jo kato mataruto dayo lo kora boting ro napati mapapi ako nono sini mawajuna na pendre si apa tu lumapita foto buroncona aro wah sisan ka gore bu nagawa ibu-ibu dan bapak-bapak niga melolok ka mangantara boting asuni ang karo oto elok bangi kosong sa liwon wah diga choyolo be dia choyolo matarulari basuna ka tamingo to ino pai makatani ko tino pai aja na kamendre ko katanya haji na de pernah boleh Mekah safiri oto de mana boleh Mekah safiri oto aga nalap poy den raja na kamendre ko oto katanya haji ya safiri oto lo so tuda ka de nenge vanno ni oto na pati gora pasapir lo ni mai vanno ni kasi oto labo mana ni tawe aga na po pasapir sa tamalari ni bu tanya ka haji ya lomo de na jo ka mangantara itu hadir sa jamaah jo ka mangantara sa payang loro de na bigoi sa payang ngasara de ni bigau sa payang mangaribi sa payang isa masih tabesan ni tayo malalawan ni na paleso na jama PR na si malaki na au leman ni na pa masading 5 sampaja degaga na pego ni sila lona boleh Mekah aji aga sana bu ya bu aji aga sana aji boting anang ka mana ha ini bapak tani bu aja lalo bu pak na tawaku bakwewi laketa bapak na de pak na seng akatoma kun biasa na seng anu ja ustaz ya bapak na biasa to kaje na belle maka kak magai asa biasa to kan na belle kami to burane na belle to ibenena boleh ko bolana ibu Ica iya boleh ko bolana ibu Ica itane ko benena bapak na
tega ki pole nasa pole ka bola na sila surange manu korojo ka joka padahal pole ki bola ni Bu Ica ya sa Ibu Ica istri cadangan nah ini hadirin sedang si cowok jadi ini bapak dan ibu jadi ini bapak dan ibu ini dari makanan ro bapak dan ibu iya nih dari makanan ro iya siapa ama ki pagasana ritujunna yewe allebining kalau ki paling manabita de gaga makanja makunrei lenge sangadin na pangulut alija magi bate na singai ya kunoli pangulut asana nabita surono pun latala idi anuta jokani jadi bu apa kalabi laketana apa kata tu makunrei kunoli lakena oh bapak na iko anumu jokano aro anakmu padahal anak nama tu subhanallah dia ni itu ni anak dia kena balak kalabi lakena kita dapat kabunang derajat laki-laki tinggal pada perempuan. Ya ku tabakal lebih laketa insyaallah ibakal lebih itu ku tahu. Coba gare tunai laketa. Tanah itu ku tahu. Dipandang ente itu ku tahu. Magi benena mo papandang ente hadirin sidang jamaah. Jadi kan Nabi tahe ibakal lebih ku pangulut tahlija asabak magai Nabi hadirin sidang jamaah. Jadi Allah bingan na pangulut tahlija de gaga pada napi makana pangulut asana Nabi ta aku dia masengar hadija de na nagaga masengar makunre gelibok na lino yang keempat hadirin bu jadi bani mondina aga nelo Nabi ta ko taala pun tapabelai ka poleng riwa ramparang iya wadinge pertama ka ranaka betuan na ada mau maga egana waramparata bu pa mau ma pedatu hekto galuta mak datuju tadi tak aku bange nariko de gaga ta sumbangan ku masiji aku pesan terenge aku nana hapise de gaga ta punai apa aga bana pun nate ko tunat to nandre nancuru napake na buru amala tatona itu bawang itu andre ibu pa cinampo kalalo pikonye de irasaka bawa detik bawang mau maga solina mau maga gelona cinampo bawang ya nalabo mancaji rota mani bawang itu bata pun nai ada pi yang kedua wajuta ya ko to le buru jadi ibu pa na ya ro andre kandre labo ko pa bedakina aja terke kang nyaleta pa na aja kama angka aga-aga ta cinai nan ratte di ta alliwi na patandre apa mega tu tahu itu sogi poe ga waran parana tapi magai ya lor mi si andre manu bangko na berlebat ya lor nandre roh yang kedua mega tu sogi ko joka basae si pata soro-soro tawari balu bale na tawe aro napatanya bale lopo nali bale aga bale lampe iyo ya rasanya bale lopo pak basana bale lawang ya aro Kamboja tak 2 minus 100 sabu pogalo dandre magai de gaga buku becu na manyamal labe bale loposan nero tas 100 sabu na 2 ya ko bale lampe malampe gare nandre ang tali mas saburo si panteng wah etana nandre ang si sana pure le subulana ibatengang iku menena bale becu tak do jari napitan lu nandre apa na de buku bale kani benena sentre sentre ka mana sentre ka borni mo badil ada seding sentre ka deje gaga bapak na de gaga akare de pendre ka rumah sakit makare tayo ko rumah sakit pak lope operasi nasan operasi nih bare majapa ka nasan dapat ki pak de nalang ka ala tay di konye de aku baju pandang ipendre ju pandang lebih 30 juta ko sa operasi na 100 sa buwan lina balik lo ay malopo wah la ilaha illallah aro tengerangi pak na aja na bali lampe tali bali lopo ero pakai ini amat po di andre pogalo dandre di galbu ko becu na ko bali tak do jari buku na ba madde ki itu pak anya mangilino jalali sale mana pak isalai aro disalai ko mati ki aga video pak orang perata mega ipalenekan ni ko dese na jadi kau di labo bicara nama pa imana labo jaga na igana orang perana wah luar biasa ini ro ko rite bola na pogalo jana napa kato tu tahu to 5 bangka aku magalo oto soli na pake Alphard Fortuner Pajero 5 bangka aja lalo isale-sale itu ya ko mate ki pak ambulans pacapureng jana itu alape bolata po galo megali na maluang menyami ondro lewu tapi ko mate ki 2 lampa pepeng padan rina kuburu aja na kuburu masa waju mat ko to pogalo waju soli 5 bangka waju soli waju ko ako mate ki jana si rupa bawang kiat putih bawang masih puto pa dega aga bupa aro aga pi italta baga to mabangka matandre titana profesor doktor insinyur ko mate ki kuburane almarhum makunre almarhumah ya tu bawang jana pak dega aga jadi ini
aja lalu magi pada muki rupa tahu pada muki pada pancaji boleh kue si tati yola masu jadi lu bangka tanga gari ale tapai mapa mula capa aja lah tu capa agama angka bulu silang patah tapune dia aga aduh namanya pula tala ada ku taman ni kubur apa itu kubur tuligora anak pona ada lo namanya iya na kami nama bela iya kami nama pertama jam mapalah aro maka kuange makanja bolata spirimbe ase tapi ko mati kipa ipatama ki kubur ipatiti ki si jaka yon ro titi jana o ko maga mondo ni talulang tangkora manibawa si buku-buku angka mo pag kira-kira wadi mewaki aga pi wadi mewaki masih ada ke keluarganya masih ada ke hartanya masih ada ke temannya yang bisa menolongnya tidak ada lagi kecuali amalnya itu yang pernah dipakai hadis saja wa alai salil insani illa masa'a maka Allah taala aga pura gogo kulino ya tomi tu joka ku kubur emutiwi jana bupa diga aga aja nanti pembe tadi atita maka matandra abatire kuna ya anu aja jana iya ya anu ata miri Allah pada mana muki ata kutama ni kubur pada ada dia naga aga jana bupa justru itu tadi atita kamana ka bali bolata tewasi benci sewani ada si akoroni memang apa magi aja lu tipe dari tebe atita makada wah iya to gaga furma kada kada napi alma dapat jana magai loki ke petame kuburu tebe atita subhanallah la haula wala quwwata ini bapak dan ibu ini jadi ini makada orang parang iya de asna wadingi pertama karena ka yang terakhir nelo nabi ta kumuna taala yang itu epang pabelaika pole risallahu iya wadingi pertama karena ka artinya sahabat pak kami matotu sahabat pak tanya sahabat baka ayah sebaka balik kan toh iya coba kita minta sahabat Nabi Ali bin Abi Talib rela mati yang penting tidak mati Rasulullah dia rela mati itu namanya sahabat pak kata sahabat aku kasih nacin aku ide madepes aku desi belas itu nama bukan sahabat itu baka balik kan toh jadi ini ibu pak iya neli mewe nelo Nabi taala nomor sedi yang itu epang apabila pole ribali bola iya de usi cocok yang kedua epang apabila pole di anak-anak madorakai di kedua itu berjajana epang apabila pole ri makunrai yang ke madoraka ri lakenna nasabak magai de ni terima berlodwana de ni terima vakasiana aku madorake kedua itu berjajana na madorake kedua asana kulakenna de ni terima vakasiana magai ibu aja tapa aja timila dampak ko laketana pak dampak ka pak di pak dampak ka bo eloki ko lah kita na elo dampo ki pak dampo kaji pak dampo kaji pak aro dampo ka pak makundali sa surugai de pajana tu limelo dampo ko lakena namun lakena salah elo dampo ki magai nasabak wanti kamana wadi kita masuruga bu pato inilah hadis jamaah itu juna anu neloy nabi ta ako pung taala itu namrika ke yelo ini supaya naliki pung taala bapak dan ibu mari kita baca doa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabas sihhati wa abwaabas salamati wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bi hurmatikal Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrud dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.